Thutha wake kurekereria ndumiriri neria itumurite urugari na mawoni ngurani kuma kuri gikundi gia atongoria amwe kiama-ini kia UDA. Mwandiki munene kiama-ini giki Cleophas Malala ni ageire kiene miario ya ati kwina njatukano gatagati ga president na munini wake, akiuga no gakundi ka atongoria anini aria marenda kunjuga mai na thayo wa kiama giki. Kuhakikishia wananchi wa Kenya kwamba rais na naibu wa rais hawajakosana vyovyote. Kazi inaendelea vile inaendelea. Kunaweza kuwa na kelele kidogo, na ni kwa sababu ya wale handlers, wale watu wa mkono wapo chini wajaribu kuleta migogoro. Malala oho nionekete kumurika mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro guku akimuria kungikinyaniria ati mito yake ya gutuika president wa bururi niyo irehete urugari wa uteti gitaro-ini kia Mount Kenya kana njatukano ya atongoria kiama-ini kia UDA. Ni wega atiganirie mito ino kwa ihinda na akarira ndama ici kuma mwaka wa 2032. Na kama anaona hiyo kutembea kwake inaleta misukosuko na inaleta shida kwa serikali na meli yetu inaweza zama kwa sababu yake, kama yeye ni responsible leader, basi aache, asisitize kuenda kujaribu kutaka kuonyesha kwamba anaweza kuwa rais 2032 alafu saa hii serikali yetu izame kwa sababu yeye anataka. Oroho Marara augite ndumiriri iria ararekereirie ni murugamo wa kiama guku agiteaniria macokio ma atongoria aria araheire mukana na kwira gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amuhe gitio ta mwandiki munene na amwirite akuruta wira wake kihinyo na kuringana na mawatho ma kiama. To partake my future assignments elsewhere, and therefore that cannot be a condition to make me not execute my mandate as the Secretary General. For now, the governor for Nyeri should accept that I'm his Secretary General. Mubunge wa Embakasi ya Rugongo James Gakuya noria mambanire njata ya giturwa kia muikariri giti wa kiama giki kaunti-ini ya Nairobi githurano-ini gia kiama kia UDA oretie gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuhe gitio munini wa president Rigathi Gachagua kuona ari gituge gia bata kia uhotani wa Sakaja githurano-ini kietuku. Sakaja is trying to reduce Gachagua to a level of a governor. That is purely lack of respect. That is totally lack of respect. And I would like to just to mention that he must mature politically, and if he has his direct issues with Deputy President, he must solve them out of the public, but not in public. That is tainting the Deputy President of the Republic of Kenya. Doini ha Inooro TV, jetawo gitonga owa waboi.